catch a feeling. We live for that moment. We live for that feeling. One life, you better own it. Fight for what you believe in. Drive it like you're stolen. Say it like you mean it. Come on. Ind i banen. Marcus Henriksen er netop kommet ind på banen. Og så giver han lige svar på tiltale. Det er selvfølgelig en kvalitetsafslutning. Han sender afsted der. 3-0.